afya njema, maisha mema. Rikana ndendo kwira atiri mutegeri wa Meru TV ni kibindine kia inyeku kana urao batere kuthirokiria ndeni uturo bwaku urio kimenya atiri afya ku nikyo kintu kia maana. Turi na daktari ndeni ya studio yetu Dr. J Mburu na tuketha tukiaraniria nwa gukuni manto ya mikijegie ugima wetu wa mwili. Turi ukaga muthenya wa Jumatatu thaa 2:30 o nginya thaa 3 cia utuku na niho tukurehagira maundu megie ugima wa mwiri tugathoma kiugo kia Ngai na tukahoya tugacoka tugakurehera maundu megie ugima wa mwiri na ithuĩ nĩ tukwiraga atiriri muke hamo kliniki ugima wa mwiri niguo thayo waku na ugima wa mwiri niguo tonga waku. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ndũkaekomiss. Lori kani atiri ni mubango yo mutari mungi ukethero kiulwa tukusiondese Jumatatu kwambiria thaa 2:30 cia utuku mwaka thaa 3 cia utuku. Ukethero kimaruka mitambone no tutona daktari alikienda kwira ukikosa uteko.